pudilaine läheb mööda. Number 2 tuleb esimesena. Üks ring. Jaa. Pane jah 2. Nii, aeg on 3 minutit. Давай, буду прыгать. Ура, молодец! Молодец. Что сказать-то надо? Него. 3 minutit. Ну и Владя, иди сюда, скорее, мой хороший. Что такое? Иди сюда, я тебе приз дам. Ой, какой ты молодец! Ты супер, на тебе приз. Какой ты молодец! Вообще здорово, как ты настоящий мужик. Настоящий мужик. Так тяжело было? Да? Ты мне уже прыгать захочешь, тогда прыгай. Какой молодец! Вообще просто супер. Я бы так бы не смог, честно говоря. Потому что и фотки не было. Было бы хоть я бы так бы побежала. Ты прибойся. А ну пробежал? Мальчик. Ой. Это тебе. Мальчику дали уже, хватит. Дали? А, пардон. Что-то я это забыла. Спишь, Микки? А я туда смотрю, что на этого мальчика. Так жалко его. Да, живой и ладный. Чего ты? Да такой молодец, настоящий мужик. Marikka pärast vaatab, et mina puhtalt. Kirjuta juurde Toomase viga. У меня тоже будет потом исправление. Нормально. Потом я сам исправлю. Pane uuesti kirja, anna siia. Aivar, hoia tal. Ei, ma pole hullu, ma hoian vastu. Näed, Pane otsast peale. Number 2. 3.28. Не видишь? Не вижу. Нет, я вижу. Сейчас прибегу, я смотрю правый глаз. Так, давай, скорее. Ой, молодец, вот тебе приз. Молодец, такой здоровский, молодец. Так, ты молодец. Ты тоже пробежал? Нет, куда? Не врешь, обманул. Так идет спокойно. А Микки Маус предупреждал, не надо бежать сразу же быстро. В принципе, есть уже. Давай. Я дам пока сейчас. Ой, скорее. Молодец, вот твой приз тебе дал. Давай, руту. Ну, на тебе приз. Ему-то зачем? Микки совсем с ума сошел. Только кто с номерами? Кто с номерами? А, понял. Только те, кто с номерами. То они бегут, меня, понимаете, запутывают. С номерами. И то скоро побегут второй, третий круг. Да? Или не скоро еще? Да? Ты можешь давать тоже. Вон, ты смотри, положил. Ну что ты, я не знаю. Что ты ставишь, ты там штраф. Посмотри, что это творится тут. Муравейник устроил. У вас номером бежит, вижу. Номером бежит. А ты тут всем подавай, смотри направо, наверное. Давай. Ой, молодец, вот твой приз. Молодец. Что сказать надо? Молодец. Отдай мои пакеты. По два надо ложить. Теперь уже. Ой, скорее, какой ты молодец. На тебе подарок. Умничка, молодец. Надо было сказать, если не знала.
Не, давай, давай. Ой, какой ты молодец. Спасибо. Колька прямо к моим ногам упал за призом. Аккуратно, дыши, дыши, дыши. 26 номера. Надо меньше за компьютером сидеть. А больше спортом заниматься. Молодец. Молодец. Чем в оттепе занимался Коля? Лыжами. Лыжами? Биатлоном. Уходи сейчас тут. Отходи, дыши, тебя собьют. Ой, ой, молодец, молодец. А, где мои подарки? Мы подарки закончили. Да, да. Marika tuleb juba mingist esimest aegast. Ой, молодец, молодец. Ай, какая молодец, ты какая красавица. Вот одна сказала девушка культура. Где мы призы? Где мы подарки? Подарки отдайте мне мои. 15 kilo kaasas. Идите, им давать нечего. А что так делает девушка Таня? Раскладывает. А, молодец. Ой, молодец. На, смотри. Sellel ajal, kui jutust ei tea, jookseb kogu aeg. Või teine variant jookseb seal jutluse ajal, vaata seal kuradi kuskil kantsli taga. No aga ikkagi kuradi, kui ausalt, siis ei, see on see. Sa ju tead ju kelle, sa ju tead. Toomas küsi, kas seda peab... Sellel oli vist selja peal. Tal oli vist selja peal. Minu arust on selja peal. Номер какой? 11. На. Чуть Микки Мауса не сбил. Чуть Микки Мауса не сбил. Чуть Микки Маус насмерть не убил. Ой, не говори. Вот сейчас мне... Откуда костюм спрашивают? Подарки в студию! На, скорее. Мама, привет. 11. Ну, я чуть-чуть не буду, посмотри, потом. Потому что без номера. Не знаю. Need on 3 ringi oma. No nad jooksevad kaks ära, siis on. Sellest punasest hakkab. Saab sauska puudu tagasi. Какой номер? На. Молодец. Вот так. 16 был. Разобрались, да? Да. Да, делать надо. Разобрались, да, с ним? Забрались. 12. Ой, молодец, молодец. Вот одни девушки говорят спасибо. Мальчики даже не говорят. Не культурные мальчики. Надо тебе закрываться вот так. Ушами. Зонтик надо было тебе тоже. У меня не спит. Нет, нет. Ты только часик?
Ну да нет, дальше там надо быть мужиком. Leeritud stopper. Ja siis ütles Marikule, kuule, Juba läks minema. ei õnnestunud käima panna. Peaks tulema kohe. Paneme muidugi hingama järjekorras kinni. Küsime, et kes arvab, et ta võis esimene olla. Ну и где там остальные? Tule siia poolelt natukene. Teised hakkavad Selle jookma. minut tuleb igal juhul 14. Kuule ka. Veel tuleb. Sokaseks, mis siis nendest, kes siin soojad võivad. Kaustast jalki. No mine kuhu mujale, siis teed täna. Бежит, бежит, бежит. Стою. Tule eest ära nüüd. See rong üles, ma näen trampi. Ой, молодец, на подарочек молодец. Не сказала спасибо, не подумала. Сколько номеров еще не прибежало? Küll ma ei saanud vaadata. А где же они там стоят? Бежит, бежит. 14. Ну, молодец. Что, блядь, друг? Heli umbes noh. Pane mõni mööda ka mult ka. Нет, 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 ему еще нет. Стой, 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 стой. Все, уже тебе на третьи круги пошли. Mis number see oli? Второй. 27, see tõmbab maha, jah? О, они пошли на третий. Сейчас уже пошли на которые 2 и 3 круга. А, кого прилетели? Так, ну, ты всем показал. Кто финиширует и все. Видно, что убегает на следующий круг. Вот этой пресс можно. Который первый? Oh, näe. Болелось, ничего страшного. Давай, до финиша надо дойти, а там уже можно болеть. Ой, Все, ура! на тебе приз! Это платье упало. Да подумаешь, упало. Ничего страшного. Ой, знаешь, сколько раз я падала? Nägid, ajust tuli verd. Ничего не травмировалось. Хватит орать. Все, держали. До свадьбы ты Ура! Kuule, aga ma pean Сколько у нас? А я на час. Я на час. Нет, я на час. oota, kohe hakatakse auhinda andma. Väga hea. Ого! Ко-ко. Ты представляешь, ты сама упала, я стою на меня как упали, я чуть не упал, представляешь? Вот здорово. Какая молодец. Вот такая вот прическа красивая. Такая прическа красивая. Главное красивая, да? Красавица. Уже один упал прямо в ноги.
Ja sellel on 2 ringi. Ma ei tea, kaua oodata. Два круга осталось. Молодец. А знаешь, что у меня? У меня в машине есть салфетки. У меня в машине есть салфетки. 27. Последний круг. 2 круга. Дмитрий. Kaks ringi jäänud. Rata juhe. Maristus stardib hiljem. Sellel on 1 ring, jah? Так. Десять. Ei, see läheb teisele. 2 kruga. Молодец. See on minu vanuse gruppi jaoks. Oleme näitame enam. Nüüd on 1 ring. See punase särgiga peaks tulema. Ну да. Ну, устает. Дорогу! Давай, давай, скорее, победитель. Точно победитель. Говорю. Aeg on 21 minutit. Võtame numbri küljest ära. Davai, finiš. 43. Да. Первый, что ли? Ты первый прибежал? Tälle pani nüüd uue aja. Он единственным пока прибежал. 29 oled teisest. Молодец. 9 läheb viimasele ringile. Да, он закончил. Это последний круг, когда звонок последний. Последний, что прибежала? Последний круг. 2 kruga остался. Мик, ты пьяный, что ли? Я не понял. Последний круг это когда? Когда колокольчик звонит. А когда звонить не будет, тогда значит уже прибежал? Нет, когда он уже тут встанет. Понял. Колокольчик видишь просто? Так обанкротит. Кого? Она не понял. Предупреждать надо. Oi, läks. Я тебе прибегу, тогда буду.
2 ringi jäänud. 2 ringi jäänud. Sellel pikal vene poisil tuleb vasta kella. Ei, see... Запутали меня. Совсем меня запутали. 8 Макар, твой папа бежит. jah. Один kruug pääst aastast. Оп, давайте, оп. 2 kruuga. 28 on lõpp. 28 on lõpp. 23, 41. Tal on 1 ring ja kella. Pодарок, студию. О, скользко. Почему не упал? Ты хотел Такое снимать издевательство, да? Это что за камеры стоят? Ой, камера записывается. 2 kruuga. Maris ka omaga oli haige põlvega, et sellisele rajale ronivad. Mulle nii palju räägitud. See on ju sinu sugulane ju. Ta mind kuulab või? Aivar tuleb. No tule, Marili! Ei, Maris läheb teise ringi. Esimese lõpetab, teisele läheb. Nii, 2 ringi. Jumal, mul leht libedal jälle. Miks nagu? Noh. Kes täna poisid? Nii, 39. 39 läheb viimasele ringile. 89 hoial. Nii, teil on 2 ringi jäänud, Randi ja Aivar. 29 lõpetab. 26 minutit. 31 ka lõpetab. 26 minutit. Ja 5 sekundit. 26 minutit ja 8 sekundit. Vaakruuga. Sellele 36 on aeg läheb. 26, 41. Sellele tuleb kella lasta. Väga ei saa või? Jah. Ringile. 91. 40 on vaja lasta kella. Kas ta läheb mööda pärast, hakkab siin teist risti tegema. 88 või teine kella. Vassimist lasime hoida. Jah.
Как уйти оттуда? 28 minutit. Так ничего не понятно. Oli see laps nüüd seal ees kakerda. Lihtsalt läks kõndima, nüüd veel kukkus ja nüüd seal väike laps nurgas nüüd keset teed. Tubli, tubli! Tubli! Pole kunagi mõtelnud. See, et одежды на помощью. Стиральной машиной. Давайте. А что сделать? Kõik on läinud või? Все ушли, да? Sellel on, läheb kell kinni. Sellel on liike. Ja nendel järgmistel kahel tuleb lasta kella. 39 on aeg, 29 minutit. Давайте потом сойдем. 30 2 ringi jäänud. 1 ringi jäänud. Дорогу! Aivar. Jalad ikka maha. Ребята, уйдите оттуда, с дороги! Ei saa aru, see on üks kordne tüdruk. Kell on vaja lasta. Läheb! Emps, viimane! Emps, viimane! Mis sa puhtama oled? 40 tuleb aeg, 40 tuleb aeg. 30, 25. Ligi. Issand, seda Paha olla. paha. Jah, las ta katkestab ära, et see... Nii, ta vist jalaväänas on. Ну, финиш или нет еще? Нет, еще один круг. Ты не сможешь бежать круг больше? Нет. Снимай его. Есть вода у тебя? Да, конечно. 38, mis me ütleme täpselt? Здесь клав ставь. Jah? Kes see tuleb? Aja võtsid talle või? 98, aja võtsid selle. 31, 30. 31, 11 oli 88. Саня, прибавь, догоняй. Jah? 88. 31, 11. Kohtunik ei saa tegeleda. Viimane ring, jah? Ma ütlesin sulle, sa ajad oma erilastega. Когда? Ta ei tee ju läbi riiete midagi. Когда тебя Kile alla. No aga ta ei läbi riiete nõeda. 40 lõpetab, jah? Nii, 40 lõpetab, jah? 31. 31 minutit ja 50 sekundit. 91 pateenikrohk. Kes seal Дорогу! Дорогу! Ütle mulle, sest need tulid ühe ringi ära, ma ei jõudnud. Mul on kurat Maarik rääkis. Ma näen siit midagi. Kes siit startis? Opsik oli. Vopsik, Aivar. Ei, need olid seal päris lõpus. Kaja oli. Kaja. Laapimist ei olnud. 93, 96 ja 98.
minutit, 14.5. Bändi number 90 lõpetab, 33 minutit, 20,7. Siin on mõte selgem. Mõned ühe läheb. Вот мама, видишь, я зарабатываю. Не все поясни. Tubli, Aivar. Viimane hüppe. 33,53. Давай целый пакет дадим потом. Мама, он работает. Üks ring jäänud. See papi number 19. Papi aeg on 'Emps, tule! Ei jaa, kus sa kodus? Poleks vett. Ei, ma olen nõus. Emps, viimased meetrid hüppa! Hopp nüüd. No turbo ligu. Ma vahepeal lesisin ka. 37. Kaja viimane ring. Kukkusin noh! Kus kohas? Kaja üks ring jäänud. Külges. Sul veel või? See on nii jube, see on ikka. Nüüd ma vaatan, et muru ei olegi nii libe kui see. Kõik on siis jah? Kõik on niimoodi, jah. Issand. Nägu ka mustast. Ei, nägu on puhas, praegu mina- nüüd mustaks. See peaks olema Kuhu 91. kukkusid selili või? Seal see. 36 minutit. Vaata, mis see on. Kas te enne Ta on nii libedaks lihtsalt joostud. jaa. See on mudaseni on tõesti võimatu joosta. Jah. Siin ma lihtsalt kokerdasin alla kuidagi. Aga ma ei tea nüüd, kuidas me auto juurde saame, siit kaudu vaevalt. Kuule, aga me peame ka ju siis pärast autoga juurde saama jällegi ju. Mööda neid Siit nõlvu. kaudu küll ärge minge. Mööda nõlvu. Seal on parem. Siin on täitsa muda, siit läheb veel ringiga. Ei, siit ei lähe midagi nii otsa, siit tuleb Lihtsam on üle mäe vist minna. Aga vot üle mäe saab küll kuiva jala. Üle mäe saab küll kuiva. Sealt on ka juba täitsa muda. Ei no ebaõnn, et vaata ilm on selline ja kõige hullem on see, et ebaõnn on Siit ei lähe, see, et oleks, ta et ta läheb oli, siit otsa, siit tuleb päris hea ring sisse veel. ebaõnn on ka veel lihtsalt see, et oli need eelmised päevad sajused. Võib-olla kui oleks ainult täna sadanud, ei oleks veel jõudnud nii pragaseks minna. Ma lonkan ka. See on vabatahtlik jookseb või vanemad käsil. Ema ei saa midagi magamist ka valmis. Hullud. Ise korralikult üles tulema. Ma selleks enam pole. Nii loksik tuleb. See on kärbes.
Это можешь сказать, сколько осталось на трассе? Lopsiki Kaja. И все, да? Двое только остались. Это все. Ja Lopsik идет и все. Lopsik и Kaja, все. Да? Разобрались? ja viimased 15 meetrit. 47, 48, 47. Hea võima on Vaata, ebahinne on see, et eelmised päevad on ka sadanud. Oleks ta ainult täna sadanas, oleks olnud kuradi, ei oleks nii hull. Ma räägin, et siin on terve nädal aega sadanud, see on selline pröga on all juba niisama. Johti ka veel. Nii ongi see, et kümned jalanõud peavad olema, kannanaelikud ja kõrgushüppenaelikuga peab siin jooksma praegu. Et saad kanna maha panna, et kand alt ära ei lähe. Jah, Kaja aeg hakkab 40. Ma räägin, et me ise tahame siit ära saada, siis tuleb minna üle mäe, siis on kõige lihtsam, mitte ringi. Viimased! Hüpped! 40 minutit ja 15,7. No. Võtta matka. Püsti trenni. Sellega telefoniga on oluliselt lihtsam, sest et telefoniga saad sa kohe vahet ka teada. Tõmbad endale selle äppi ja... Selle ma kutsun ka tagasi, kui läheb vale teha. Ei, seda küll, aga sellega tõmbad äppi sisse ja ta näitab sulle, paned selle viiteaja sisse ja ta näitab kohe lõppuaja ja sul ei ole vaja mitte midagi kuradi teha. Palun, kas kompsin tahab seda tagasi või kuradi? Ma mõtlesin ka endale, et jah. Pliiatsi peab ka. Pliiatsi peab tagasi andma, aga... Mappi oleks küll vaja, mapp on selline hea mapp. Ma kandsin Maarikale ära. Ma näen siin see erinev näide. Ma võtan nüüd ära selle. Где мой колокольчик? Думал, уже сперли, что ли? А чего? Буду звонить, когда награждение. Вы не уходите еще, перед судьем будет нужно. Да? Toomas pani oma lehele selle aja. Toomase lehel. See, kes kattus. Давай.